Lalela nemakholo. Lento lekuthiwa silingo. Ungake ubhuthe usayina uqhamuka endleleni yakho. It's a must. Inzabe silingo. Singakhuluma ngeclaim nasithi amen silingo sila. Kodwa kunendlela yekudilisha nesilingo empilweni. Udilisha nesilingo such that there will be a moment lapho Satan atawukasuke khona. Asinake suka Satan. Kwehle libulo lethi ngilosi. Litokhonda. Lalela. The angels may not worship you because only Jesus deserves to be worshipped. But when the angels come in your situation, tito shatala, tawina tagisi, lawina lizulu. Hallelujah. Yes. Are you in church? Yes. Are you in church? Yes. Are you ready for God? Tina sizo show, hallelujah, sizo show, hallelujah, sizo show, oh, hallelujah, to me, Sani. Tina sizo show, hallelujah, sizo show, hallelujah, sizo show. Show, hallelujah. Show, hallelujah. Show, hallelujah. To me, Sani. Show.
Amen. Amen. Praise him. Praise the Lord. Encwadini yaMateyu sahloko 4. Kunemagama lengifuna siwabuke. Matthew chapter 4. Dealing with temptations a Christian way. Dealing with temptations a Christian way. Hallelujah. Ubhekana netilingo ngendlela yobuKristu. Nakula sikhona khona. Ubhekana netilingo ngendlela yobuKristu. Hallelujah. Dealing with temptations a Christian way. Ngicela sibuke leli lama verse. Khona lapho nje Jesu waholelwa umoya kaNkulunkulu ehlane kuze ake ulingwa nguSathane. Asazilile kudla emalanga la-40 ngebusuku bakhona wase uyalamba. Umlingi wase uyafika kuye uthi, "Nawe indodana yaNkulunkulu, tshela nanga amatshe agucuke abe dinkwa." Jesu waphendula wathi, "Kubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa, kodwa uphila ngawo onke emazwi laphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Wesuka lapho Sathane wamyisa edolobheni elingcwele, wamisa esicongweni sethempeli, wathi kuye, "Nawe indodana yaNkulunkulu, dijike phansi, ngoba ekubhaliwe ukuthi uyawuyaletha izingilosi zakhe ngawe kuthi tikwethwale ngezandla zakho, ungeke wakhutshwa nalitshe etinyaweni takho." Jesu wathi kuye, "Kanti kubhaliwe futhi nekuthi ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho." Waphinza futhi Sathane, wamthatha, wamenyusela esicongweni sentsaba, wamkhombisa yonke imibuso nebucwebecwebe bayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngiyakunika kona, nawungamane uwe phansi nje, ungikhothame." Jesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngoba kubhaliwe ukuthi ubokhonza inkosi uNkulunkulu wakho, umkhothamele yena yedwa." Wesuka Sathane wamshiya. Kwase kufika izingilosi zithe usika Jesu. Amen. Awuphinde number 11. Wesuka Sathane wamshiya. Kwenda Sathane. Kwase kufika izingilosi zithe usika Jesu. Uyenteka Sathane suku. Yemakho. Uyenteka Sathane suku. Labanye asisho. Awuphinde ufunde manje. Wesuka Sathane wamshiya. Kwenda njani Sathane kwezamanje? Akunenzaba noma ngasuka li-second. Akunenzaba noma ngasuka li-minute. Kodwa uke uve umoya ukushaya. Uthi Sathane sukile. Ngoba inkinga yethu onke lamalanga sakhala ngaSathane. Kusho iplug nguSathane. Kujilika ngwengwe nguSathane. Kuyihlika likapa nguSathane. Ake sawuve nje. Hayi. Likhona bazalwane. Uke uve nje ukushaya ngomoya. Wengovolo kungekho. Likhona bazalwane. Uke uve nje ukushaya ngomoya. Ingovolo ingekho. Akulutho nengane ngoba kahamba isiphelane. Kodwa nje it gives you a break. Oh, amen. Amen makholwa. Amen bazalwane. Kuke shaya imoya nje empilweni yakho.
lalela, nakakhwesha awunawusala empty. Awufinze ufunze maka. Wesuka Sathane wamshiya. Ha? Ikinguzimalanga ikushiye nabakithi. Wena kusane kulanga nako konke kuya onke lamalanga ukhala ngayo. Awunke lami nalapho ukhala ngayo. Nalapho Nkosi yami angadeserve ikhona umnika icredit. Ikisuka ingovolo empelweni yakho. Ikushiye nje. Lalela singakushiya kutawundekani. Wesuka Sathane wamshiya. Kwase kufika ingilozi tite usita Jesu. Kwase kufikani bazalwane? Yemakhola. Aseka simangalisa uNkulunkulu embaba nalliance. Sike sihlale phansi sife kuphathwa. Sike sive mnanzi bekukhothwa. Aha suka labashaya. Uke uve bumnanzi. Nikhona makhola. Ufellowship netingelosi. Angizil iBhayibheli lithi Sathane ngumangalelo labakholwako busuku nemini. Kuke kube nebreak nje ufellowship netingelosi. Kunengoma. I think yakini futhi mfundisi. Ithi kuyafana nezulu kimina. Kuyafana nezulu kimi hina ngingene khena kuyafana. Glory to Jesus. Kuyafana nezulu kimi sekufana ufana nezulu kimi siwela lichontane singene Kenane uyafana nezulu kimi. Ukuze unambithe lokho kungoba kunendlela lophethe silingo ngayo. Kunendlela lo dilisha nesilingo ngayo. Ukuthule enkonzweni. Lalelani emakholo. Lento lekuthiwa silingo ungake ubhuje usayina uqhamuka endleleni yakho. It's a must. Inzabe silingo. Singakhuluma ngeclaim nasithi amen silingo sila. Kodwa kunendlela yekudilisha nesilingo empilweni. Udilisha nesilingo such that there will be a moment lapho Sathane atawukasuke khona. Asinake suka Sathane. Kwehle libulo letingilosi litowukhonda. Lalela. The angels may not worship you because only Jesus deserves to be worshipped. But when the angels come in your situation, titoshatadla, tawina tagitsi, lawina lizulu. Kuthule enkozweni. Lalela. Lithi leli verse. Funza maka verse 1 na 2. Khona lapho nje Jesu waholelwa ngumoya waNkulunkulu ehlane. Waholelwa ngumoya. Hey. That alone is strange. Kuholwa kwa Jesu. Aholele kuyawulinga. Can you imagine? Kuholela kuyawulinga. Lalela.
silingo empilweni yakho akusiso siqalekiso, kodwa silingo empilweni yakho likolishi. Akusito tonke tilingo letingakuqeqesha. Kungakho nje abazalwane uyekeleni lo mhlolo ekhuluma kuthi hayi imhlolo yami angathi ngivelelwa yini. Kulungilinga hayi lalela. Lo silapha sinetiqu ngekohlukana asikafunzi ikolishi linye. Lo sila sinetiqu noma certificate noma idiploma noma idegree lalela asikafunzi ikolishi linye. Sifunze amakolishi lehlukene. Lendlela lokurunywe ngayo ku-university yakakho nelikoli noma singafunda tifundo tinye thathana babelo utawuva bathi hayi no this one did law in America. In America this is their approach. Nisangiva bazalwane. Oh, this one did law in UJ. In UJ, this is their emphasis. Oh, amen. So this one has theology in this and this. Where did he go? Go to Scott or whatever. So, okay. These are their strengths. Because this is what they emphasize. Akusilo lonke ilikolishi lelingaqeqesha wena. Akusiso sonke isilingo lesingaqeqesha wena. Ukuthula enkonzweni. Akusiso sonke isilingo. Kukhona lokunye. Mina nje ngakubekisela simple. Noma ungabeka tshwala la. Ngabe uyahlala. Angizange sengibonathi. Ngabe utesta kanye. Phela I was testing it. Phela kunasa nekutesta two different things. Oh, nendani manje. Ngangizanya ngilo sibalo lomnye sibalo amabe emkhulu emangweni aphethe. Angithelela bhiya. Ngathi ngiziva. Angathi ngoba nemkhame mbongo la ngizange ngunathi. Kodwa to me it felt like ngagcina ngalelo la. Angizange ligwayi bafana beselusa nabo bebasinababhemisango bese bayenza bahleka ka nami ngahawukela lokuhleka ngathi nami ngifuna ukuhleka ngabamba ngathi ngeva kunuka ngathi no leliphunga nami east and west I can't go with this. Beka lapha eceleni. So those things were never a challenge to me. Kuona nto lengakutshela tona letaka taba challenge empilweni. So akusiyo yonke into lengangiqeqesha. Khona nto lesinganamsebenzi, lesingasho lutho. Khona nesilingo longatawudibana naso asisho lutho. Bambake. Futhi tilingo atifanani bazalwane. Angisusho njalo Jacob ebeshumayela khansile ngelesini. Nisangiva bazalwane. Bamba ngiyafuna ukubamba lesikhathi. Ngoba ngisithe seriously. Oh noma bengitshela laba basekuseni. Tilingo atifanani. Futhi tilingo tinetikhathi. Khona tilingo tasebusuku. Ngeke usibone mina. Hallo. Nikhona bazalwane. Emini ngangumhlolo, usho sithundi sakhona nani. But ebusuku. Hayi nisangiva bazalwane. Nasibahlasela ebusuku labanye bavuka. Baye kuma emgwaqweni. Kunetilingo tasebusuku. Kunetilingo tasemini. Lalela, kunetilingo tetinyanga.
Sikubani kodwa lenyanga le. Tawulandzela bani? Bese kulandzela bani? Kunetlingo ta December. Awutifanekisi nyalo. Kodwa nga December tatibona. Ko. Nga December. Senibuyaphi ni? Letkhona. Amen. Bese kuba netlingo tetinzawo. Khona tlingo longekuthi bona ngaphandle uyenza wentsite. Na ungakayi kuleyo ndzawo usiboni leso silingo. Lisike Jesu wahola ngumoya ingcwele, waholela ehlane kuba yolingwa. Kunema statement lang2 lengifuna siwabambe. Sekuqala statement. Sithi the temptation of Jesus by Satan was an attempt to entice Jesus from the pathway of perfect obedience to the will of God. Lalela, lokhu akukanjinji. Sitha sasina kweshisa Jesu endleleni. Njengoba nanamuhla silingo inhloso yazo kukweshisa wena endleleni. Bamba, Sathana zanga suspendwe bazalwane. Ndikhona. Liqala lakhe alipendi. Kusho kuthini kupenda? Dlangamahla. Ngaphalala. Kusho kuthini kupenda? Khuluma kakhulu. Lisekhona lisemile. Lalela, alipendi. Likala Satan, alendi njani manje? Lalela ke. Indzaba yakhe yaphela. Kungako manje wehlabe yenyuka udukisa labanye. Ubayisa lapho aya khona. Nawuthi ke wena ulikholwa. Uta ngayo yonke indlela kukukhweshisa. Utawuphethela lapho atawuphethela khona yena. Itolo beyisintombatana ingagana. Ingathwali inhloko yekhakhayo. Ibe nembekeleteli. Lembekeleteli bafike babafake lelawini. Konke kudla lokulethela lo ntombatana nalembekeleteli mhlawumbe njani manje? Takudla. That's what the devil wants. Indzaba yakhe aqedwa yaphela, swe. Ufuna ke ukuthi nawe uyofika lapho yena enda njani manje? Ayakhona. Lobunanzi lesithi uyafana nelizulu. Ufuna kube liqulu la emhlabeni kuphele khona la. Kodwa ngifuna sale ngegama lika Jesu. By learning how to deal with temptations. Hayi bazalwane. Singasali kuma tape recorder. Singasali ngema video. Singasali kuma video. Singasali kuma CD. Kodwa kwendeke nakulokusho iBhayibheli encwadini esambulo. Kuthiwe emva kwaloko ngase ngibona liquqaba. Luvele etiveni tonke. Luvele etilimini tonke. Kwase kuyahlatshelela. Oh bani lapha. Abambethi. Oh. Simhlopethwa. Mama bu. Yeah. Glory to Jesus.
Singagcini kuhlabelela la emhlabeni. Singagcini kushumayela la emhlabeni. Kodwa kufana nelizulu. Sihamba siye ekhaya. Sihlwithwa labangcwele. It will happen. Masidilishe kahle netilingo. Tikhona tilingo. Futhi mntana sekhaya kulingwa akusiso sono. Sono kungena esilingweni. Statement sesibili sithi the mission of the devil has not changed. Hallelujah. Now ufunda John 10 verse 10 lengcenye iqala. Ithi lisela alithi kungengekweba nekubulala nekubhubhisa. Bese kuba nekhoma lapho. Ingcenye yesibili bese ithi kepha mina ngite ukuthi abantu babe nekuphila futhi babe nako ukuqhiqhime. Ngamanye amagama Sathane ude sikhathi sekudlala. Nakasukuma Sathane uyawenda umsebenzi. Ngivumele ngithi lo msebenzi lo wento wasitha kweba. Ubulala. Ubhubhisa. Lo ngikhuluma nje manje. Kunebandla emkhathini wethu. Bengihlephelana lapha sekuseni. Kuthi ngifundzela iverse namuhla. Ngaliva differently. Ningasibhimela Siswati John chapter 2 verse number 3. Nibhime ngeSiswati. Likahle ngalesi Siswati. Ngiliva kahle ngalesi Siswati. Ngathi noma ninaso yini macha. John 2. All right, sifunzeleni nini niphethe Siswati. Kwathi kube linathwe liphele liwayini. Wathi kube lento njani manje na? Linathwe phinze lento njani? Ngoba liyaphela liwayini. Liwayini lapha likhuluma ngesweetness. Khuluma ngebumnanzi. Yes. Kwathi kube linathwe liphele liwayini. Yes. Unina waJesu weta kuye wathi sebade liwayini. Sebade liwayini. Hey bazalwane. Ngilifundzele livese ekseni moya ngcwele washo into letinenge empilweni yami. Ngase ngithandaza umthandazo. Ngathi Nkosi khona into lengithandaza tingangilahlekeli. Ngoba kuyende kuhamba umzalwane. Kanti sekunetinto letilahlekile. Niyangiva makholo. Kuyende kuhambe luhambo loludze. Kanti kunetinto letinjani bazalwane. Ngiyathandaza uNkulunkulu. Akakuside. Lokulahlekile akube restored. Egameni lika Jesu. Whatever has been lost, uNkulunkulu wemusa agende lokulahlekile ubuyisele. Moya ngcwele ngitshele lokho nje. Safunza le verse. Sebade liwayini. Full stop. Sebade liwayini. Laba ngikhuluma nje ngikhuluma nje manje. Akusena sweetness. Nasenkonzweni khona nje to register. But akuna sweetness. Lesinongonongo asisekho. Hey bazalwane. Uyathi ngasingasiya kuNkulunkulu ngelitubani. Nalo yathi Nkosi buyisela ubumnanzi. Buyisela kunongotela empilweni yami. Buyisela kunongotela. Buyisela kunongotela empilweni yami. Buyisela kunongotela. Buyisela kunambitheka. Buyisela kudleka. Buyisela Nkosi. Buyisela. Hey. Kwase kufika umthandazo lomunye. Lothi Nkosi. Biyela
lokhona kungaphumi. Biyela. Biyela. Hey. Inkosi biyele. Kulethi suku lesiphila kuto. Kunetinto lethi simunyako. Nkosi buyisela. Nkosi vikela. Nisengama khona. Bese kwesithathu lengifuna ukuphakamisa ukuthi ever since the world was created, ema strategies a Satan akakantshintshi. Emasu a Satan akakantshintshi. Wefika kubo khokho bethu, bo Adam na Eva. Athi uNkulunkulu bangadli. Wathi Satan, vele ushito uNkulunkulu kuthi ningadli. Wathi Eva, yes. Futhi uthi singathinzi sokushitha. Ngoba wathatha lithuba lephikisana nesitha, ungenwa sihlava semanga. Abengakasho uNkulunkulu ukuthi bangasinzi. Ngoba ngibole bafanele basithene. Ngibole bafanele basivukutele. Ngibole bafanele bas nisangiva bazalwane. Kodwa kuphikisana nesitha ungena kulomoya waso. Sase sisitha hayi. Udlala ngani lo muntu omtsala? Ubona ngokuthi ndazi ngekusidle emehlweni avuleke bese nifanana naye. Uyayiva manje lenkulumo. Kwadaleka ke manje lapha ngibhale power of deception. Tingifole into manje ngibhale 2. Power of deception. Our great grand were deceived. Not only that, what follows is power of curiosity. Yathi kube ikhulume kanjalo enkuzi malanga kwase bakhona kulangatelela. Now siyafunza chapter 3 of Genesis kuthi wawasibona sifanele. Esilingweni lobhekana naso uvona ungathi uyafitha. Ngosina ukuyakulungela. Na ungathi ufanana nalabanye. Nisangiva bazalwane. Kungako lithi wasiyasika. Wasidla. Ngihlushwa ke ngile background mina kuthiwa Jesu wahola ngumoya ingcwele. Ngamanye amagama utakuholela kuleli kulishi lakakho. To a compromising situation at the right time and at the right place. Kusho leli verse. Wahola ngumoya ingcwele. Mfundisi ukhuluma ngakudeletion, how do you deal with it? Loveta kube kunye bese siyathandaza. The stages of the temptation. Yeqala stage nas. Awufunda ngeSiswati. Verse 3 na 4. Umlingi wase uyefika kuye uthi, na uyindvodzana yaNkulunkulu, tshela nanga ematshe aguquke abe dingwa. Now yini? Na uyindvodzana yaNkulunkulu. Now yini? Abengasiyo yini? Abengakwathi Sathane lo. Akakwathi namhla Sathane lo. Phela ngitshelile ngathi ama strategies akakashintshi. Nakafika nawe indozana kaNkulunkulu. If not when.
Ngamanye amagama la ke fika Satan uletha idoubt empilweni yakho. Buka nje nile call. Solukholiwe nje uzuzene. Hello? Solukholiwe nje buka. Buka nabonsanga bayedlula. Shiya ngelihubo. Ukholiwe nje uzuzene. Esikhundleni sekuzuza uyaluza. Bese uyaphakamisa. Naloku kuluzile. Buka nje bona time yaluza. Buka boma move yabaluza. Hello? Abale Satan, abale. Buka nje naloku nje wena. Buka nje labanye ba enjoy akuloku na wena uenjoy ngaloku umKristu wakho. Buka nje ubonile ngala. Hayi wena, noma ngabe boasindiswa sohamba hambile vele. Athi kwa Satan hayi, awubiyele mzekthi lemva yot update. Utokhuluma nele current. Uyaluza. How do you handle that? Asikubeke. Umlingo wase uyefika kuye uthi nawuyindvodzana yaNkulunkulu tshela nanga ematshe agucuka abedingwa. Na imfihlakalo ngifuna sigcine ngayo ke bese siyathandaza. Uthi lo mlingi tshela lamatshe. Ngamanye amagama sowuzile 40 days 40 nights. Isolution yakho isekukhulumeni. Ahamba lamakhono. Isolution yakho ikuphi manje? Sekukhulumeni tshela nangematshe. Akuquke lamatshe abesingwa utokudla. Isolution yakho ithutane nawe. Speak. Tell. They will turn into bread. Agasho Satan ukuthi call for a baker. Bithi umbhalo ethi cha uthi speak. Nasi isimo embi kwakho. Isolution ila kuwe. Kulesimo lobhekene naso. Lalela ngivumele ngithi isolution yasehlingweni ukukhuluma. Because ukukhuluma ku-influence ingqondo. Kwa-influence ingqondo, ku-influence ama-actions. Ukhulumani-ke. Awuzubazube mfana mdala uyembili. Sitawubuye sibuye kule tinto but ngifuna ukukhuluma ngofuna standard. Yeah, the nature of the temptations. Do you know now ufunda lesahluko sonke lesi? Tilingo lesidibana nathi bazalwane imvamisa isikhathi thembelana nesisu. Hamba makholwa. Imvamisa isikhathi tinkinga lesidibana nathi ngilethphethene nekudla. Ndawudlala. Angizobabona abaphuma ethombeni base Happy Valley. Base Hilton. Base kuphi. Nawe nokucabanga ngemali ufuna kuyikhipha. Njengoba ama-single parent ayikhipha nje kusasa. This time bagangile bashiye mina. Lise khona bazalwane. It's about food. Can you imagine? Do you know what the Bible is today? Sengunika impendulo mina. Encwadini yaMateyu sahluko 6. Nakuqala 25. Uthi Jesu ningakhathateki ngokuthi ndawudlani. Isenamba zalwane. Ningakhathateki ngokuthi ndawudlani uthi wabukani. Tinyonta senhle. Atilimi. Atina tinqolobane. But isimakazi uyadonsa. Bese kuthiwa kangakanani nini. Uthi usufunza lihubo 23. As David, the Lord is my shepherd. I shall not want. Akamke David, athi ngangimncane. Sengumtsala manje. Angake ngibone lo lungile. Ashiywa nebantu abakhe baqela singwa. Because you are loved in heaven. Halabasuka. Lizulu liyakuthanda. Ngeke likuyekelele. Lizulu liyakuthanda. Ngeke likuyekelele.
Kukhulunywa ke kuJesu bazalwane. Kuthiwa tshela lam. Uthi ke Jesu, uyadlala Satan. It is written. Nisekhona makhona. It is written. Ngila imfihlakalo. Yemvumelelo ethi khona khona. Mane msukhuluma imicabango. Msukhuluma i-public opinion. Speak the word. Speak the word. Yeba nyalo na imali ya hulumende na imali yenkampani uthi lalela. Lalela Satan. Lokungeke ngekomthetho angihambi ngakho. Futhi kwesibili lokubenda abantu sithi khanze sonke esilingweni. Is power. Nanyalo nje kuya sekhethiwe kukhethwa kodwa sengaphelele kuyaphelelisa kulamalanga. Lamanye amadoda ayahlanda. Lamanye ngasebenza ngale ngasemuva. Amanye sibovela bahleke nako konke. Labanye balungile bakhona labafuna ipower but bayathi batayendana. But bakhona labafuna ipower lebangathi batayendana. But all they are going after is power. Lalela ngokutshela singisi lesimadini. Promotion without preparation is catastrophe. Uthola ipromotion unikwe amagunya longakawalungiseleli. Inhlupheko yethu. Ngoba awuhlale uthi ungathola lamagunya ungahlale esitulweni, hlale etukweni inhloko tebantu. Wow. Did you hear that? Wathola promotion longakayilungiselele. Awuhlali esitulweni kwethe sona. Uhlala inhloko tebantu. Ngoba nawuhlala kulesitulo uvungathi solo bakwethelele. So ufuna uhlala inhloko tabo batokuva ukuthi ukhona. Nisangifa bazalwane. Phela iBhayibheli itsala bazalwane. Ngihlala ngibatshela mfundisi bayati. Ngihlala ngibatshela mina kwakunamkhulu Ndlovu. Mkhulu Ndlovu athi thina labakholwa ukuthi bemfundo lephakeme. I didn't understand many of the things he was saying there. But with life continuing, I began to understand him fully. Because Kabo administration, le cooperate. Kune matem, lekuthiwa ngema 20th century terms. Bakhuluma ngabo management, organizing, monitoring, evaluation. Listen, when you go back to the book of Nehemiah, centuries and centuries ago, ba manage abo Nehemiah. Ba organize abo Nehemiah. Ba monitor abo Nehemiah. Ba evaluate abo Nehemiah. Kanganga kuba kuvusa indonga within 52 days. Awuye ngobani mase ngeke understand lento yamkhulu Ndlovu. Sine sibe mfundo lephakeme. Whatever research they will do, it will always fall behind. Ngitshela nini ni cooperate namhla. Nisangiva bazalwane. Whatever research you will make, it will fall behind the scriptures. They discover God made. What you are discovering is what God made and has put it in place. Kuthule nkonzo. Ngitshele ngayela ngathi ngiyayiva science. Angisisho ukuthi ngiyayikholwa. Kulamanye ama issues. Angisineva nesi science ithi mhlaba uyindingilisi. But mina ngifunda iBhayibheli ikhuluma nge4 corners of the world. That's what I read from the scripture. 4 corners of the world. But bona bakhuluma ngendingilisi. Nangithi ngiyabuta ke science people. I'm not disputing it, but angisisho. Lo mhlaba lo indingilizi umekutwani. Bathi ke ubanjwe ngema axis and we are revolve. Bese ngithi ke lama axis wona emedikwane. Angisayithola answer.
Uyabona cabanga I'm a layman. So pardon me, I'm a layman. Bese ngibuka umhlaba. Nangizifunda iBhayibheli, bawufunza incwadi kaGenesis. Lithi uNkulunkulu came into the situation chaotic. What let there be, and it was. Njoba wenta nje. Lolwandle lichithe ngani? Again, pardon me, that's a layman's argument. Alichithe kulwandle. Akhathali noma ngathiwa kubo Australia kunema floods, kuphi kunema floods, and all these floods agcine elwandle. Alicwali kodwa. Sibemfundo ephakeme. Yes. Semukela Jesu uthi simemukela ngani? Ngale organ. Ngale nsekese. Ngekwesayensi asikwathi nekubisect. Sithi naku lapha kuhlethi khona Jesu, but uyahlala. Awunise khona bazalwane. Lokunyekele sikulelwa ko possession material. Ngilolo takufunda, nafu ekhaya sifunde lesahluko okay. You'll see these three things. Possession. People are obsessed about having big houses, big cars, big this, big that. Big this, big that, big that. You know, big. Yes. My luck, which is my blessing. I have learned, which in all that I want. I didn't say I need a big car. I said I want a big car. In all that I want, I am principled. Angeke ngiyogweba ngoba ngifuna imoto lenkulu. Ngeke. Ngifuna nje iqhamuke ebaleni ngiyibuka. It is coming to me. Inzami lapha, three things. Food. Nikhona bazalwane. Power. Do you know ukuthi insani yakreate uNkulunkulu? Jelele sensangene manje. Loku wrong ngensango iabuse. Okay. Nikhona. Hebazalwane. Ngikuze ngidanishoka. Bambala. IBhayibheli lithi wathi akube khona lokho. Hamba uyofunda incwadi kaGenesis 1. Nguye lo wasinesihlahla tibe njani. Insango engekho. So insango yakreate ngubani? Bese siya kulaba abayibhemako. Akayidalelanga uNkulunkulu siyobhenywa. Ngoba kubebeka sithe siyoidalela kuyawubhenywa. Ngawo mfaka nashimela lapha empilweni tethu. Sitokhipha lentuthu yakhona. Kuthe shimela kumuntu. Ayakhelwanga kubhenya. Yakhelwa ukuthi boso science abathole leluhlangothi loluphilisako etifeni. Sinema cases linyalo lokukhona kwayendisha. Sesibabhajeke etandla labanye sebadutana nekuvela imbandla. Because baya iabuse nekuyibhema. Baslabanya utawubona imaths. Dayishaka mnanzi iscience. Dayishaka mnanzi. Ngelishwa utayishaya iscience namhla. Nakuqeda kuthiwa kusasa kutholakala inicotine lakathi. Phinza ulanze lokunye.
siqine salokho ubona abahlahla diyalingana, ubona abantu bayalingana, ubena lokho kukhona indlele phakeme indlela engena Lucizi. Thank you, Jesus. yakhanya Ifana sihamba ikona Amen. Oh, Jesus. Yendlela. Hallelujah. Yakhanya. Jesus. Oh, glory. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Khuluma live lasimakathi. Ngalesimo lobhekene naso. Khuluma live. Awunendzaba hlobo lwesilingo. Khuluma live. Esimene. Lalela sesithandaza. Umvile Paula akhulume amagama encwadini yabaseKorinte besibili sahluko 12. Wathandaza uNkulunkulu kuneliva emtimbeni wakhe. Wathi uNkulunkulu, my grace is sufficient for you. Uthini Paula? Uthi let the weak say I am strong. Uva buthakathaka. Kepha ukhulume mavi. Khulume live lasimakathi. Uthi it is written. Abeke Sathane. Nawe uthi it is written. Glory to God. Laba Saya. Ekashata Labai. Mahanda Labasika Labai. Ekata Labasata Labashai. Mahasikelebeta Lababa. Thank you, Jesus. Lokoshikelebeta Labai. Jesus. Siyabonga babe wethu egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga silivu lakho maliphuma Nkosi, liphumela umsebenzi Nkosi, alibuyele emuva lingakawendi egameni lika Jesu Kristu. Babe namhla siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu wensinziso. Sibonga singosi khona lapho usinzisa khona egameni lika Jesu Kristu. Sibonga kuphunyuliswa Nkosi
egameni lika Jesu Kristu. Sibonga kubuyiselwa nanamuhla enzaweni yethu egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Nkosi kuphakanyiswa lapho sithabe sisicinzetele khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhla ngimemetela inkhululeko egameni lika Jesu Kristu, kubuyisela kweluwayini egameni lika Jesu. Sisinamhla simathise yemoya ongcwele, siphe amandla lamasha yemoya ongcwele ekumelana netilingo letivukako endleleni egameni lika Jesu. Simukela yemandla lemvusa Kristu kulabafile ayaphila phakathi kwethu. Siyakhona kuma sisizica simelane netilingo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba egameni lika Jesu ngibonga ukuthi uyayikhipha imindeni leminye Nkosi seshiqe ivaleleke etikweledini. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uyabakhulula egameni lika Jesu. Baba ngikhulula labasha lababajiwe egameni lika Jesu in sexual immorality. Ngiyabonga ukuthi bayakhululwa egameni lika Jesu. Labanye Nkosi babanjiwe kuma drugs. My Father and my God, simemetela inkhululeko egameni lika Jesu. Bayakhona kuma, bayakhona khuluma livi lona Lord fanele khululako, lona Lord fanele ngemandla egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga namhla uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi Nkosi siphuma sifanani kulendzawo, siphuma Nkosi sihamba kulendlela lekhanyako egameni lika Jesu. Asahambe ebumnyameni, sesiyasathi sitha sethu, sesiyathi lapho sigileka khona. Baba egameni lika Jesu, Baba siyabonga ukuthi Nkosi sosiphile amandla. Sikhulekela Nkosi inceku yakho Nkosi egameni lika Jesu lokhulume ngayo. Qhubeka Nkosi uyibusise, qhubeka Nkosi uyingetele ngeligqobo, qhubeka Nkosi umphe impilo lecicimako egameni lika Jesu Kristu. Busisa Nkosi bantwana bakho, busisa nalibandla lakho egameni lika Jesu Kristu. Sikuniketa lonke lithumo Nkosi, siyemukela Nkosi konke sesikwemukele ngekukholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lo inkosi lobuyako masinyane. In Jesus' mighty name, can we give God a hand clap of praise? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.